Itegeko rya gatatu ryavugaga ngo iki? Muri iri tegeko rya kabiri Imana yagaragaje abantu bakiranirwa, umusaruro bazakuramo, n'abantu bakunda Imana. Abakunda Imana bakitondera amategeko yayo, Imana yavuze yuko abo bantu izabana nabo kugeza ku buzukuruza babo ibihe igihumbi. Mu magambo make, gukurikiza amategeko y'Imana ntibigira umupaka ku migisha y'Imana ibizakomaho ibihe igihumbi. Ariko mwumve, abantu babakiranirwa, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ni ukuvuga ngo iyo abantu banze Imana n'amategeko yayo, batangira no kuzaza babyara abana badashaka Imana. Nshuti zanjye, itegeko rya gatatu ryaravuga ngo ntukavugire ubusa izina ryande ry'Uwiteka. Kubera iki? Abahanuzi barimo Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli, muzabona buri gihe yuko iyo izina ry'Uwiteka ryajyaga kuvugwa, abamarayika ngo babaga bafite amababa 6, 2 bayatwikirizaga ibirenge, 2 bakayatwikiriza mu maso, ayandi bakayapfuka, ngo kugira ngo bavuge izina ry'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, izina ry'Imana ryabaye izina risanzwe. Ubundi nta n'umuntu wakagombye kuba yagiye mu mafuti ngo aze kuza kurivuga. Ariko umuntu ava kwiba akaza akarivuga da, umuntu arava gusambana akaza akarivuga, umuntu ava gukubita umugore akaza kuruhimba akarivuga. Abarivugaga nabi kera barahagwaga. Ariko turi mu gihe izina ry'Imana ryabaye ikintu gisanzwe. Harimo n'abandi baje muri Bibiliya, Imana ifitemo amazina arenga 156, ariko hari abo uzumva bakubwira ngo Imana ifite izina rimwe. Bibiliya Imana yagiye yitwa amazina bitewe n'iki giye kumarira inyoko muntu muri icyo gihe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire iri tegeko, kurahira ibinyoma ndetse no gupfa kurahira, iri tegeko ntabwo ari ibyo ritubuza gusa, ahubwo rinatubuza gukoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino, nta kintu twitayeho. Dusuzugura Imana rero binyuze mu kuyivuga tutabitekerejeho, mu biganiro bisanzwe, mu kuyivuga mu bintu bidafite agaciro, ndetse no guhora tuvuga izina ryayo tutabikuye ku mutima. Ubu urimo kwica itegeko rya gatatu. Teremusi ijya guhengama Yesu, ariko mbabazi, ubundi izina rya Yesu ni ryo gukoresha teremusi igiye guhanuka? Ryari izina ryakoreshwaga ngo birukane abadayimoni.